awan gayam patek uken kabiyag ko naited na kun sa bali a puso marik nagpay para pamateg mo idintuta awan ka meten to'y sidon ko apay anya kadi ibasun ko tani ayat impaay kumeti amin ko ada ka din sa bali a puso nagsakit para kanya di inaramid mo sabat ti dalanta nadlaw ko alimami iska awan manlat ingka maibaga kumusta di mo pa'y kunan jak mawatan daytoy rikna kapu kadi takadwam isuna nagmayat kibinyo adwa ngem ituret ko sakit na kaawanen tiayan nayata ngunaragsak kaken kuana anya ngarut palubusan ka sapay tamay paay na ti aya akal kali kaguman tanu siya iti kunam lipate ko di pa itinapalabas kumusta di mo pa'y kunan jak maawatan daytoy rikna gapu kadi kakadwam isuna nagmayat ibinyo adwa ngem ituret ko sakit na taawanen iayan nayata ngunaragsak kaken kuana anya ngarut palubusan ka sapay tamay paay nga ti aya akal kali kaguman tanu siya iti kunam lipate kon di pa itinapalabas tanu siya iti kunam lipate kon di pa itinapalabas
siyak laeng diin ka ay ayaten manibut pa'y nagsinggalong puso ken puso ta karim kanya asisyak laeng pangisagutan dahi ta puso tapok bugot dan tulaeng ayan ayan ana bukele ikarin ken kabiyan ko asikalaeng ti ayat ko inggalan agibus anges ko ket ikarimme kanya adin tumarsa ayan ayat ka asisyak laeng pangisagutan dahi ta puso tapok bugot tan tulaeng ayan ayan ana bukele ikarin ken kabiyak ko sikalaeng ti ayat ko ingganat agibus anges ko ket ikarimme kanya adin tumarsa ayan ayat ta kabiyak ko sikalaeng ti ayat ko inggalan agibus anges ko ket ikarimme kanya adin tumarsa ayan ayat ta ket ikarimme kanya adin tumarsa ayan ayat ta Intengen iti sardang tapnuin nakmanen matmatan napintas na among alangang nga umanay apaghalag lagi pa panaturog mo dya kung inistorbo tamang rogin nagsangin to'y puso inagkat na para abibig mo agabulo